Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Grace at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, may saak abakla. Ket gapo iti dayta, ginorgura dak dagiti kakabsat ko ken ti amak. Bueno papagayam, intay man dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Grace dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Graciano! Di mat imbagakan ka ngagbalsig ka, tapno adda pagsungrod iti maluto akaden ti baboy. Kuang amin, tatang. Napanak nag-service. Ado amin ti nagpa-pedicure kanyak. At apay nagpakulot. Ay, salbag ka! Apay, trabaho ay ti lalaki ti kasta. Ni tatang mo, isungarot ti trabaho. Talaga ka de, asaan ka adungag kanyak, Tatang, Kaya't mo tapabugbog kalaangan kadagiti maskulado akakasinsin mo, tapno agnakam ka kat agbalbaliw kan, awan mo ti madingar aramid. Anya nga awan? Dayta kinabaklam, saan ka di ama di dayta? Tatang, kastuya kon. Ora anya tar aramidan nyo, kastuyen ti kinataok. Kasta, Ouch! Anay ko! Anay, nagsakit, tatang! Ala, anay ko! Pumanaw kan iti sangok, tama nga no danugag tamatam! Ayun, tatang, sige, inakon! Apay ngaming nagbakla-bakla ka. Sapay nagwapo ka man nga rod, kasinsin. Amam kasinsin, ninanang lang ti mangisaksakit kanyak iti balay. Ni tatang, kandag iti doang kakabsat ko. Saan nga mo nga isakit? Gapo, tadida kayat abakla ka. Ngamin, may sa ka alalaki. Insan. Anya nga rin ti mabalin ko ngay? Kastoy mat nga rin ti riknag. No siya kakasinsin mo, maawatan ka, Graciano. He? Grace ko naman. Sige, Grace no Grace. Maawatak matirik nam. Tapara kanya. Anya ngay nga rod no kasta tirik nam. Tinaskan, awan tidakas nga aramid mo. Katuan mat. Sanak ba't nga aramid iti madi? Agtrap-trabaho pa nga rod para iti pamilya. Di naman lang makita dayta. Awan tinasaya ta makita da kanyag. Oh, di mo yad at dati agsangit Husto daytan. O may kakit di, tayo tagluto iti merienda. Tag merienda taman. Sige nga rod kasinsin. Tani, mabisina kon. At dayta, ma'am. Bongga! Ay, nagpintas kayo, hindi napukisan kayo. Ang ganda! Talaga, analaing ka nga agpukis. O sige, agpadalusak pa'y iti kuko. Manicure kan pedicure. Oh, sure. Sige, ma'am. Talaga papintasin ka. Nasigod ka na napintas, nakarkaro mo rin pumintas ka. Kapwede pa nangasikaso kan ka. Iso relax ka lahin, Siyak, di makaamukan ka, ma'am. Ay, na. Ay, magriring ti cellphone ko. I-off kun sa laing yan. Sige kit din. Sungbatam ngamin. Sige nga rod, ma'am, ha. Mabit laing. Thank you. Ay na, sika talaga, Mercy. Nagado ti customer ko. Awag ka nga awag. Kasano? Hindi nakmat nga may nan masango. Unyag, focus kayo. Ay na, friend. No saan ka lang at a best friend? Ang mga no saan ka na pampansinan. Gapo iti kinadagulit mo? Anya,
Sika agpakamatayat no kasta ti aramidam. Oh my God! Di ka man nagsawi ti kasta? Malala, mangantan. Nagaduday ta in order mo best friend. Wala ta nagsweldo akon. Sige, manganta nga roden. Ketap no patas. Makibingayak iti bayad, Ay saanan? Tay libre ka ita. Kat inton maminsan, syakto matan ti librem. Okay. Sa dino ayat kayat makapangilibriakin ka, girl. Uray sa dino, sumurutakan ka, Graciano. Che! Grace! Graciano? Grace kunakmat! Okay. Grace? Ay, nagsaya at kat ko man no agunay ka alalaki. Nagmayat kat ko man. Nagawid ka pa lang dito'y balay, bakla? Ha? Saan da kakasapulan dito'y? Manong Norman! Ilukat mo diritaw! Pastrikan na kuma! Pangaasim! Naimbag kayo pa'y kasinsin. Ibilbilang na kapamilyayo. Medyo balay ka saan? Nagsakit. Ay, saan da ka amaklon ijay balayo no kasta abakla ka? Ngam no agpakalalaki ka, maaklon da kan, insan. Nagsakit insan. Ala, umunagtan dita balay. Graciano, anak. Oh, ninanang mo. Pasensya mo ni manong mo, iti inaramid na ka, anak ko. Nanang, naimbag pa diti balay da kasinsin Joan. Tamay patigdag. Gamiti mismo mo tinapagtayangag. San Apolos? Ay, masya anak ngarugan ka, anak ko. Iso akay kayat kun adito ikabalay da Joan ngagnaad. Gaputaan mo kasaan da ka paspasakitan dito. Sige, nanang. Sana kung nagawit pa iji balay. Angon gayam. Alaan niyo dagito yung kinatang ko pang kusina. Nakaurno nga kami niti medyo dakil nanang. Isogin matang ako niti para kada kayo. Anak. Sige, baybayan yung nanang. Uray dituya kung balay da kasinsin Joan ngagnaed. Di ka kadiagdanag. Agkita tayong tunbigat. O sige, urayan ka iti sigod a restaurant apang pangananta, ha? Okay. I miss you. I miss you too. Okay nga ron, bye. Bye. Insan, Oh, insan. adda ka pa'y lagayam dito parangan. Asino, ti kasarsaritam itay iti cellphone mo. Ay, ni Mercy a best friend ko. Wen, jay inyam amom kanyak. Amo? Nagpintas man day jay a best friend mo. Talaga Ang napimpintasa. Anya? Oy, insan, amom? Agbagay kayo. Anya? Ay, una yun insan. Tila ibagbagang. Pudno ti kunak, agbagay kayo. Isong agpakalalaki ka man, tagasawa kayo kit din. Wrong. Babae ak, anya? Babae ak. Lalaki ka. Anya ka mo dun, best friend? Ano dito pa'y parke, ti pagsaritaan ta? May mayat dito, takas lang update ta. Anya? Hoy, palagipan ka Babae ang. Girl. Iso ano agayat ka kanyak, best friend? Lipatom laengan. Amom, talagang agayatak ka best friend. Ay, jak man amo tirik na. Kat amok mo tabakla ka. Oh, anya? Oh my gosh, Mercy. Diyak pa siya din ang ibagbagam. Mamati ka kanyak. Pudno ti mariklik na kan ka. Nagmamano tamang kam. Ay, siguro. Nugwapo ka? Itaman ba hindi? Kan talagang agpakalalaki ka?
At damanan ang mainlawak ka. Suka, Anya? da suka kan si. Ay na mercy, di kan mang namnamaan niya, ngamin, girl ako. Best friend. Thank you. Anya nga tanong. Anak kan naglaangan. Anya? Ay, yak! Excuse me. Karaarjik dito ang ibagbagam? Tsak marami dito best friend. Ngamin, talaga ang babae Angaw ko laang mata. Mala, intag meriendan, tani, mabisina kon. Okay. Kahit tsak matagastos ita babaita. Mali, intag halo-halo. Mayat day jay, tani. Nagdagang ti panahon ita. Wan, kayat ko dayta. Wen, insan Joan. Agayat na talaga kanyak ni Mercy a best friend ko. Talaga? Ay nainsan, nagtaer ka ngamin. Agpakalalaki ka man ngamin. Tap nga agasawa kayon. Huh? Nasingpot na dya best friend mo niya. Anya? Excuse me. Girl ako ano? Grace, anak. Oh, nanang, si Kamat Gayam. Wen, gaputa masakit ti amahamanak ko. Katawan ti pangalaak iti gatang ko iti agas na. Ipa-check up ko kuma. Ha? Dagiti kakabsat mo o kat awan mo ti masnup at trabaho da. Iso nga awan ti maipay da. Kasta ka di nanang? Anya ti sakit ni tatang? Kimaro di arthritis na. Kat marigatan amag na. Ipa-doktor ko kumangam awan mo't kwarta kanak ko. Sige nanang, tadamot basit nga ornong ko. Ikan kayo. Anak, At akwartak dito Itad ko kada kayo. Kat no bilang laeng, pakaamuan da kadagos, ha? agyaban na anak ko. Oh, Mercy. Papugis kayo. Ada ka matiti parlor. Agpariband ka? Wan, tapno pumintasak. Ay na, di ka kayat. Ang mga no di ka agbayad. Anya? Ay, ang bayadag. Anda kwarta. Okay. Among namin best friend. Talaga ka sa pulak ti kwarta ita. Tamasakit ti May amang. bakla. Kituray ka goranak ni tata. Da customer Tulungan mo, ka pero ta. ka. Dayta tinasaya at nga ugali, best friend. Nasaya at lata ti ugalim. Itilikodan ti amin. Bakla. Ore anya pa ang makapasair ti ibagada kanya. Love ko latta ti Babae na ito pamilya. ba? Nasaya at dayta. O ala, eriban na kon. Di kagdanag, agbayadag, si kakitimat. Ay, thank you best friend. Ilibre ka doon maminsan. Basta saan nga ita Gaputa talaga ka sa pulak ti kwarta. Anak, kurang ti maigatang iti agas ni tatang mo. Sana bali nanang, tada kwartak dito Itad ko kada kayo. Eh, Ay, papugis kayo. awan ka talaga ti Boys. maitulong dagiti kakabsat mo. Sana balin. Dapay kwarta ka ba si iti bangko? Ket no, sa anak ang makairemedyo iti itad kung tupay kada kayo, inaktulangan mangirwan. Pasensya ka na anak ko. Ni mother mo. Anak da kanya. Iso ano da maitulong ko. Di pa tayo lata. Agyaman na anak ko. Nasingpat ka talaga. Kita aman. Pinaspasakitan da ka datatang kanda kiti kakabsat mo. Ngam no iti kastoy arigat. Kat si Kamat Gayam ti makatulong. Dito yung batang kayo. Oh, anya pa tigatangam insan. Kapulo sa kapulo. Awanin insan. Batang kayo, no? Nagatang ko amin na nakayat ko Kapulo lahat ng agatan. klase, oh. O ala, inta nga rodan. Kat sigurado, maragsakan da tatang mo. Taado ti isang put mo ijabalayo. Sa kapulo dito, ay. Amok lata na pasakitan da. Sana bali? Kasi damot namin. Sabi awan mo ti masnop apanggedan dagiti kakabsat ko alalaki. Okay, mapantangarudan insan. Kat kuyugan ka. At insang put mi kininsan Joan nana. Para iti kusina. Kanda duma pa Ay na, agyaman anak ko. Apay nga da dito'y day taabakla. Ha? Papanawom day taabakla. Tata? Huston,
Sumardeng kan lakay. Apay, dagiti kakabsat na alalaki a maskulado. Adda ka di maitultulong da dito'y balay. Nang runa iti agas mo. Dayta anak mo akagurguram timang mangted iti gatgatang iti agas mo. Iso adimon pasakitan. Tauray may sa abakla dayta anak mo. Tanadalos mat ti panagpuspuso na. Sika, makuna ka alalaki. Asaan ka abakla? Ngam nagalas mat ti ugalim. Di mo pa'y maipatag dayta anak mo. Gapo tabakla. Kwa? No awan dayta anak mo abakla. Nakapagpa-check up ka kadi iti doktor. Adda ka di maigatang iti agas mo no saan agapukan kwa na. Bakit? Dayta ti kanayon ko nga ibagbaga kada kayo. Ngam natangken latta ti puso yo. Kagurayo latta ni Grace. Idinto ta isumat ti ad-adda makatulong kada kayo. Bakit? Iso nga ita. Rumbang nga agamiris kan lakay. Tauray bakla dayta anak ta. Nadalos ti panagpuspuso na. Managtulong latta kada tayo. Saan akas kada kayo? Aday talapong tutyo kan kuana. Gapo iti kinabakla na ti agado. Anak, laglagi po ipatpatag ka unay. Amok day tananang. Kaya't kung agsubli ka dito'y balay, anak ko. Ngam amangan no awan ti pa nagbaliw dagiti kakabsat mo kan ka. Huwag nga rod nanang. Angam sa nabali. Ag naidaklatan iji balay da insan Joan. Naimbag iji ti patpatagdak. Gapo ta makaawat da. Nanang, laglagi pa niyo daytoy Ipatpatag kayo. Agtrabaho ka na imbag. Kat agorunong aklata. Tano ka sa pulan niyo ti kwarta. Mangibaga kayo lang kanya. Agyaman na kanak ko. Ngam ni saan mo abaybay anti salun at mo Huwag nanang. Kat oray da kayo Di yu baybay anti salun at yo. Naglabas ti bulan, Mr. Lonely. Pinayabanak ni tatang. Kat impartyan nakpay iti tarakan na amano. Kat dita, nagpakpakawan kanya. Kat dagitimat kakabsat ko, saan dalata ang nagtagtagari. Ngam nasaya atin ti trato da kanya. Kat ita, mariknakon anapatega kadakwada. Tuy pagayam mo, Grace. Agyaman kami matitiday ito apakasaritaam, pagayam Grace. Ala, itultuloy malapta ti agbalin na nasaya at iti pamilyam. Pinaspasakitan da ka iti napalabas. Ngam nakaamiris damatan. Kat husto ti kunani nanang mo. Nga oray may saka abakla, tinapateg, awan ti dakes nga aramidem. Bueno papagayam, kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritan ngayon patulod ni Pagayam Grace at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lono. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.